جبلي بن بيكنين مافن مروفي لعفريني قرتنو كشتنو رافاندن افدما كدس بكرياكو لعفريني جهن شونواري و ديروكيان عفريني كو قالك بالدولمنده بجهن شنواري تين طالان كرن هري داويجي وزارة برگريا روسيا يقوتبو كو جروبين چكدار لعفريني كالوبالين ديروكي ين شنواري ين عفريني دبن تركيا ددزن لو داري لبازارين رش دفروشن لسروی بابتی من میوانه که برز زکریا حسری و کولر تایبتمند بابت شنواری دا تو بخیراتی برز زکریا السلام الوتولو منرن كردستان بيتشار دست بيكي بحثا روش عفريني بكين روش عفريني ما في مروف شاويل وداري روش عفريني براستيجي او زيادتري 4 سال ونيف سر درباس بو پشتی داگیر کرنا ترکیه او هیزن لگلوه ابسر اوبسسیونا سوریه و راستی از کارم بیجم جونوسایدک دجی کردن رسن لهريما جاي كرمين جيان عفريني رود دا روجانا دجي نصنمايا كردي وكردستاني عفريني چه دجي وكا كسايت كرد وكا خلق هريمي وكا ازيديا وكا همي كسين كرد الودا بردام دمين لسر مجارة خوا لسر بابت عفريني سرباري پیشلکاریین لهمبر مافی مروف تینه کرن کو وزارت روسیه جراگاند بو یا در بیا روسیه و تو بو کو خلکی و داره یا بجن او چکدار الو داره شنوارن عفرین نهیلاینه همی دزین برن لبازارن رشن ترکیه دفروشن بو بدست خستنا پاریان و گورینا دموکرافی لعفرینه دیگل مامستا زکریا حسری بردام دبین سرگوتو بیج اخوا مامستا بن پیکنیت مافی مروف بردام لعفرینه جالی گروپین چکدار و ام بین سر شینواریان لعفرینه چند جهن شینواری هنه چند کلوپرین شیروانی هنه شینواری هنه کو در رخراو یونسکو ده هاتبن تومار کرن سپاش بو برساته براستیجی شونواری عفرینه او دورن شونواری چیای کرمیج او جی بابتک سیاسی بو دریجایی دستلاتن گو سر کومارا سوریه را درباس بو جبر وسا جی گو گلکی کم دورن شونواری عفرینه ایگو زور هنه به 6 حتى 10,000 دورن شونواری العفرینه تينا ديتين لأنها تنج آلي دولتي نها تنا بلجكرن هر وهاج قد غبوا جو حتى أو جروب بياني جو بين إلا بشرط مرجن تون جو إيش بكن الوان دفرن شونواري برجو أو دفرن شونواري ناسنما هريمية هريم بجشتي هريمك كردي كردستانية سري صدي نودو بينج كيماني كردية كردي رسنن اجبر هو ساجي شونواري هريمي او جي بابتك سياسي بو بدرجايا دستلاتا جو لسر كومارا سوريا درباسوي تاني 4 حيا بينج دفرن شونواري هناكي درفتها بو جو لكولين سر كان جو درفتا دروز بو او درفتنا درفتن بالشرط مرجبون وكا جو استربجم كلا سمعان وكا شكفتا دودري وكا جري جندريسي وكا عين دارا والخانايان معبد عين دارا وهروها كيفن دجي بشك لكولين نسر كلا نبي هوري هاتا دروس كرن او تشيبو نها ساتشينا زانياري انتهنا كو كيجان جهه شنواريان كلوبلين شنواري هاتينا دزين هاتينا جناف برنج علي جروبين تشك دارفا بله بخوا گور ما بلگه کری وکم من کسایت بخوا بلگجی کریه 123 دورن شونواری دست دریجی تالان کرن تیک برن لی هاتیه کرنه العفرني جوان 122 دورا جي دبن شافديريا تركيا تيكرن معنا بله بن شافديريا سرانسر تركي او جروبن چکدار ايجو لجل اوبسسيونا سوريا ائتلاف اوبسسيونا سورينا جوان 123 دوران 40 دورن شونواري ببلغه بوينه بفيديو دوكومنت انه تشاوا دزدريجي بآلافن جورا وكا تريكس وكا باقيرا حتى تقيني بمبكرنا او دورن شونواريج بو او شونوارا وان شونوارا درينن سينور درباسكن سينور نف دولتي اي سوري ببن بازار جهان تركيا وبازار جهاني بفروشن براستي ليرا نتويني قرتي هنا رخراوا يونسكو هيا كل سر آستي جهان بابت مجار شونواري دا كار ديكتن وكا وكولر
تایبەتمەند شوونواریان دا نەکاریە دەنگی خوا بگەهێنن مەسیجێکی جوان را ببن ئەف یەک دەبن چاپدێریە تورکیایدا تێکردن تورکیا لە دەرێ باڵا دەستە ڕاستە گروپین چەکدار هەنا بێتری جارێکی مە دەنگی خۆگاندیە وانژی و غێنی وانژی یعنی ئەز هەنێک هێژمار بدمتە سەرانسەری سوورێ تشتێک گۆ بەلگەکری دەردۆرە مەلیۆن نیڤەک پەرچەی شوێنەوەی ڕۆژایی و هاتیە دزینە سەر ئاستی چیای کورمێنج بتەنێ زێدەتری 30,000 پەرچەین شوێنەواری ڕۆژایی و هاتیە دزین بدەستی ئەو گروپن تندرا و بە چاودێریە تورکیە و ئەو دەڤەرین گومانیژی ئێگۆژێ دزینیژی ئەو ژی تێک برنە ئاستێن ئاخێ تێکەلکردنە ئەو ئاڵاڤن گەورە تێکردنە بەراگەهین لەشگەری بەحیث ئەنو پاشە ڕۆژێت نکاربی دیساژی لێکۆلینێ بکی وەکە گۆ ئەس دبێژم تەنێ ڕێڤەبەریە شوێنەواری سووری جار جارنا وەکە داخویانی ددە لێ ئەڤا تێرێ ناکێ وەکە تەعانی زمان وزارەتە بەرگری رووسیا ژی vê taliyê perçe şonewarek aniye radestî rêveberiya şonwarê Şamê kiriye lê tenê eva Rûsya jî efo nake ji ber got Rûsyayê yek bû ê sereke bû endamê ew layanên êgo esîtane li hevhatina esîtane êgo ser wî estî Tirkiye derbasî herêma Çiyayê Kurmenc bû û her wiha di perçak şonewar ji eslê milyon nîwek perçe şonewarê guhatinê dizîn di roja îro vegerîn wê ahengê lê duristî eva gunehê wê jî efû nake û têrê nake bi rastî. Kîjan cihê şênwarî li Efrînê ye ku cihê giringiya te bîtin yanî tu esefê jê ra bixwazî maye yan jî ew jî ketiye destê grupên çekdar îtir tefr û tena kiriye wêran kiriye Bêtirî deverekeye lê tiştê got herî ji min ve nêzik wek hestê min ji ber got min 10 sala lê îş kiriye ger grupê biyanî ê yabanî min li wê de îş kiriye şikefta dûderî û balxana ew em bêjin mebeda eyndara hewa her du ji bi rastî şikefta dûderî nemûne ez bêjim kevintirîn şûnewarê Kuristanê çar parçê Kuristanê li wê de hatine dîtin ve digere ew terma ve digere heta 18,000 sal berî zayîna Hezreta Mesîh û hew alavên golgel wê cinadin derketinî 350,000 sal berî zayîna Hezreta Mesîh hatiye bi rastî jî hatiye destdirêjî lê biye. A duyem eyndara mebeda eyndara bi rastî jî an jî em bêjin Xwedê çiya li wê de navê wênê ê resen bi rastî jî destdirêjî wê baragehek got nebes dizîne baragehek rahînana leşgeriyê lê dikin bi teqemînê lê dikin û ew şêrê gewre ê eyndara ê bi navûdeng nasnama Efrînê bi rastî ew jî roja îro tina hatiye dizîn û sînor derbas nehêle her tişt diziye işte zêdetirî 30,000 perçe şonewar bi rastî roja îro ê got em pêzanin ekîd wez bêguman bi deh qata zêdetirî wilo baş e çareser çi ye yanî nerîna te çi bihêkirin ji bo vê yekê çareseriya vê yekê bihêkirin yanî ev dizîna şênwaran û xirakirina şênwaran û talankirina şênwaran bê ragirtin yanî tu dengê xwe digehînî kî yan jî kî bikar be serastê nêvdewletî navxweyî berbestek rêgiriyekê ji vê yekê dabinêtin rastî ew erkê me hemiye ye weke keseyet erkê min e û ez belge bikim û roja îro min belge kiriye çi hatiye dizîn erkê partî û tevgera siyasî Kurd e û bişopîne vana heva duyem erkê hikûmeta Sûriyê bixwe jî desthilata Sûriyê bixwe jî bişopîne vana van şonewarê gotêne dizîn ji ber got nasnama Sûriyê û nasnama xelkê me ya Efrînê û nasnama Kurdî ye û her wiha erkê UNESCO bi rastî jî heta roja îro piştî 10 sala tenê raportek hindirî derêniye û ew jî têrê nake bixabin berêz Zekeriya Huserî vekulêr li studiyê gelme bûyî gelekî spas serkeftin